सूर्यवंशये शाक्य परपुरे संविति रजसीरे ඔපවත් කරමින් මෙලොවට බිහි වූ සිදුහත් කුමරුවනේ අභිනිෂ්ක්‍රමණය කරනාවක නැ කවුරුත් දැන සිටියේ ලෞතුරු සම්මා සම්බුදු පදවිය ඔබටයි හිමි වූයේ සිද්ධාර්ථ ගෞතම भव दुःख शून्यं देवाधिदेवं लोकग्रजनतं सिद्धार्थ गौतम भव दुःख शून्यं देवाधिदेवं लोकग्रजनतं वन्दे भगवं अरहतं वन्दे सुगतं भगवन्तं वन्दे बुद्धं भगवन्तं वन्दे वन्दे भगवन्तं सटक मिथ्या बिदनु कर्मय गुरुतन पीटू उल्लोकत सत सलसु भगवत गौतम निरिदु सिद्धार्थ गौतम भव दुःख शून्यं देवाधिदेवं लोकग्रजनतं सिद्धार्थ गौतम भव दुःख शून्यं देवाधिदेवं लोकग्रजनतं